Jodak ma kaunti ma Meru ahinya te kor gwenge dwaro ni sirikal okonygi e timo pimo mondo ne tuo mar kansa. Tuono ma sani medore kuonde mopogore opogore e kaunti no. Ka giloso e kinde chenro mar thieth manotim gi dhongo e kar chung' od bura ma Imenti Central, jodak go bende noyudo puonj e wi tuo mar kansa kanyakla kod yore mamoko mag geng'e. Serikali waanzishe matibabu ya bure, sababu kuna wengi ambao wanakufa tu sababu ya kushindwa kutibiwa. Hii vipimo ina maana sana, kwa sababu mtu akijua ikiwa stage 1 ama 2 inaweza tibiwa na ipone. Tunaambiwa hiyo pimi sasa, ukimwambia ukukwe unagojeka, unasikia hiyo kakunywa madawa, kuona ni ngumu sana. Sasa leo tukasema tukuje tu. Ningeomba kama serikali inawezekana watuletee screening nyingi, hata sikiwezekana siende kwa kila kijiji, ndio watu wajulikane vile hali yao isiko na ndio waanze kushughulikiwa mapema. We have to see that the Kenya government takes responsibility of all the cancer patients, and not only cancer though, but then this one is the worst, that leaves family dilapidated, so that they are left poor. So we are continuing with this effort. Moko kuom jopiny